Kablawan da kayo iti na imbag nga orasyo. Amen. Adi naman nga lubong iti anyo from the north, from the east, from the west, from the south. Dawaten mi nga makipag danggay kayo kada kami ayatin nga kabsay. Kat agdaydayo tayo iti Apo. Amen. Runaan na nga i-welcome tayo iti nasantuan nga espiritu. Tapno iti kasta ti trabaho ti Apo ket agbalegi. Amen. Amen. Imsakbay na nga intayo agpatpatuloy, basait man ijay Psalms 100 nga kunana, shout with joy to the Lord, all the earth, worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Maday tayo ti Apo. Ket dawatik man nga ni Brother Alwin nga iso na iti manglukat iti panagkararan. Amen. Amen. Hallelujah. Apo may tatanok kin may daydayaw kay tineto gundaway Lord God. Gapuwa po ti kinaimbag mo Lord God. Itibiyag mi wapo kita tunay kami Lord Jesus lumay wapo ang dayaw kanyang tineto gundaway. Kat sikaw wapo ti kanayon ng umimi pagkamangan Lord God ti panagbiag mi Lord Jesus. Gaputa wapo naawan ka Lord God ng tartarapay ka na kami kitawan wapo timbalbalinan mi Lord God. Suwamay tineto magundaway talek mi ken katibiyag mi Lord God. Talek mi ken kadatong aramid mi datong aramid streaming mi Lord God. Kasi kakadiwapo iti mang bendisyon, mang tarabay. Mang ipaay wapo, tinananay, Lord God, nga wisdom tunggal may sa Lord God. Tinananay, wapo, panakaawat mi wapo kanigiti may mensahe, may kami may ganit at magundaway. Ama, idaton mi ken katibiyang tunggal may sa, na anak mo nga makangag, wapo, itilab streaming ni tilet magundaway. Kasi kakadiw Lord God, mang bendisyon, mang lukat wapo, iti puso at panunod tatap no Lord God. Hindi may mutek-tekan, wapo ligit sa saom, na may panayag, iti rin magundaway. Ang magyaman kang muna ken kagabutin nagan wapo Isos, tawag kong kararag namin ito. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tagpuntuloy tayo ng tayo ti Apo, ako na iti sa una, at sino ti ayan ti duwawo no talo, pinagaun mo, at dadi dyan ni Apo, di nagbabagatan tayo. At saan tayo na nga dududwa, saan tayo nga talo, hindi kitid ato tayo pa, igaputa na multiply day ta, ayan din nga kapsabi tayo. Narasang kantahan ti Apo, kas may isang panagdayo tayo kinkwana, itid tayo tipigsa tayo, kinkwana, dagiti, bibig tayo, dagiti ima tayo, puso tayo, itid tayo, maika rin nga tayo tayo. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song.
Greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, all the earth. Shout out with joy and praise Him for His deeds. The mountains and the hills will bring forth His glory. They'll be shouting with joy, singing the streets of the field. Clap and clap their hands. All the kids of the field will clap their hands. Kids of the field will clap their hands. Kids of the field will clap their hands. You go out with joy, shout out with joy, praising for His deeds. The mountains and the hills will bring forth His glory. They'll be shouting with joy, singing the praise of the field. Clap and clap their hands. And all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. Trees of the fields will clap their hands. You go out with joy. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang pagpurihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Nanginginig ang mga api. Pagpupuri lahat ng iyong nilalang. Sa pag-ibig niya walang hanggan ang magpupuri. Puri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin, singing glory, glory. Singing glory, glory, glory to God. Glory, glory, glory to God. Glory, glory, glory to God. Glory, singing glory, singing glory, glory, glory to God. Glory, glory, glory to God. Glory, glory, glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to Agyaman kami ugad Lord, siya at siya bagus tiyag mi ugad. Amen. Yes, Agyaman kami ugad, siksik-liklik nga maapaw nga bendisyon, tititid mi kada kami nga anak mo ugad. Lord, agyaman kami that we are the apple of your eyes, ugad Lord. So you deserve the glory, you deserve the honor, you deserve the thanksgiving that came from our heart, ugad Lord Jesus. Ugam aming kadayawan ugad, agyaman kami ugad. Pinili na kami. Kasi kami ang Jesus. Love you, Lord. We love you, Jesus. Mamintaya, nalinataya.
want to give you all the highest praise, oh God, Lord Jesus. Lord, we want to surrender everything to you. We want to live our life to you, our hope in everything, oh God. Because you are the living hope in our lives. Ikaw mo, God, tinrano tibiyag mo, God, Lord. Na kunang nga, Lord, na you know the plan for us. That there is a hope in our future, God, Lord. So we thank you, Lord, Father, that you written our name on your palm, God, Lord Jesus. There's nothing to worry about it, God. Ingatan mo yung una, yung God, Lord. Hindi na patagmanagan mo, God. Ako, hindi ka nagkatipus-pusin mo, yung God, Lord Jesus. Ang mo, God, Lord Jesus. Kami nga mabilang mo, God, di bendisyon nga ito, mo kada kami malakang Lord Jesus. Lord, we pray, God. Nagito nga aramidang mo, God, Lord. Kay kung tuloy mo, ikanit ka na kami tigsamin, God, Lord, na magnagpalayak ka mo, God. Kung kastaman mo, God, nagbiyak kami, God, Lord. Ipalayak ka mo, God, Lord Jesus. Let your will be done in our life, God, Lord. Katay to yung God, nga aramidang mo, God. Ikan na kami, God, Espiritu, kasi kami, God, Lord, nga nakakas kami. Lord, unite us with your love. Ikan na kami, God, Lord, pinagmaymay sa God. Ikan na kami, God, Lord, di puso alinulayan, God, Lord Jesus. Ikan na kami, God, Lord, dinapatid, God, Lord Jesus. Ipagpagintag na, Lord, Yamang kami, God, Lord, nagipinahayag, inunan mo kada kami, bawat may sa kada kami. Nagagdami, God, Lord, sa oras, God, Lord, kastaman mo, God, nagkakakabsat, pinagpuy-puy, panay stream, God. Bendisyonan na kami nga pada-pada, God, Lord. Lukta mo, God, Lord, na espiritual, God, Lord, nilapayang mo, na espiritual, God, nga matami, God. Nang nangruna, ti puso mo, God, Lord, na ito'y magmangag mo, God. Nasa saong kiyak play, may tibiyag minay na daw-aldaw. Kat magna kami, God, according to your will, God, Lord. Yamang kami, O God, iti pamilyami, O God, Lord. Yamang mga banda, O God, Lord, iti lobo. Kat among iti surrender mi nga si kaapo. Iti mangkagkadwa. Si kaapo ti mangpuprotekta. Si kaapo ti mangbindisyon. Kat agyamang kami kadawdawatan mi, O God. Nadanto ti may isang aldaw, O God, kat ti na kami. Adanto apo ti may isang aldaw, O God, Lord. Kasi kami, O God, kat na kami nga worship King ka, O God. Agyamang kami, O God, kit na kami apo. Tibiyag nga na nahin kang tigsaw, God, Lord. Lord, we love you so much, God, Lord. We welcome you, Holy Spirit of the living God. Let your presence pour out like rain, God, Lord, in this place. Lord, we surrender everything to you, Father God, and also to your words, Father God. Agyamang kami, O God, Lord, pinagbibignisyon mo, God. Kastaman, O God, Lord, di usarang malak, malparang, O God. Lord, I pray. Kada itang desire na ako, kadang-ibang kami. Nagyamang kami, O God. Kada itang desire na, O God. Ngay siyang na kita sa kasong, O God. At yung oras, oras, O God, Lord, that it's your time. Ako, ito, ang desire na kada mo na ako. Bendisyon ang double portion of your anointing, O God. Lukta mo, Apo. Apo, bendisyon ang tingiwan ng God, Lord. God, ma-reach out na mananaugaan. Nagitang i-share na, O God, Lord. Nagitang kapag nakapsat mo, O God, through Zoom, O God, Lord. Kamabindisyon na, O God, kamabindisyon na nakita sa umanin. Yamang kami, O God, Lord, na nabindisyon na ngabiyak mi. At takanong may pangal daw, O God. Itan mi amin king kay surrender mi amin nagito'y apo at maging victorious kami through your name. Kat magalinan mi, O God, Lord, nga aramidan. Kat ikan na kami titigsabi, Diyo ko lang naroon, O God, Lord. We can do all things through Christ. They give us a strength. Nagyamang kami, O God, Lord. Nagyamang kami ito nga ayat yung parabor mo kada kami tibawat may sa kondisyon, O God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. Madaydayaw iti Apo yaten nga kakabsat alawan. Makapagtugaw tayo, makapag-relax tayo iti Dios ket ti presensya iti Apo ket adda iti kada tayo. Amen. Alawan maminsan pa kablaawan na kayo da tayo amin ada dito sa linong iti balay iti Apo ang maysa kastamot kadagiti agbubuya kada tayo dagiti kabagyan tayo dagiti gagayon tayo ti Facebook taimbag magaldayo rabi iyo sa dino man ti ayanyo kararagmi nga ti presensya ti Apo panakabalin ti Apo ken bendisyon ti Apo kag talinaet ti tunggal maysa pada tayo magdengeg ti sauna pada tayo nga agsirsirbi ken kuana ken pada tayo nga agdaydayaw ken kuana tatay nga rod dagiti pinaswa ni Apo Dios awan ti sabalin nga amang daydayaw ken kuana kunana dito ikantay ti panagdayaw manipud ti Salmo 135 nagpintas na tayo kan kanta tayo manipud ti bersikulo 1 kunana to idaydayaw yu tinagan ti Apo da kayo nga lipod na da kayo nga agsirsirbi iti balay na iti templo ti Dios tayo idaydayaw yu ti Apo ta isuket man nagparabor kantahan yu tinaga na tayo suket man na nga asi. Pinili na ni Jacob nga pay kenkwana ken dagiti Israelita akas kenkwana. So, da tayo pinili ni tayo maysa tayo nga Israelita tada tayo dagiti agtawid iti pagarian iti Apo. Amen. Madaydayaw iti Apo. Alawan tinte nga ro mensahe iti Apo tapno kasta ket makaadu tayo kan mabindisyon tayo da amuken patyeg adu dagiti aguray iti mensahe iti Apo tata. Ket uray da kami ket ti kapsat yo nga mismo ket maragsakan ang mga mahibingay ti sao ti Apo. Ket kasagbayan ket itay pagyaman ti Apo dagiti napanantay nga lugar nakita tayo no kasano ti kilaimpag ti Apo di napanantay nga lugar iti Kalman. Ket nagbalinmot nga bendisyon kada tayo dayjay pati tayo maaramidan makita tayo danungan nagadalem ti awan pay may nga oras ket nagtianan iti baybay. Kasano nga tayo naramid ko na ni Pastor James, kasano nga tayo napasama ka dyan. Mabalin siguro Pastor, nagtingig tilugong. Nung ko na dyan, mungkat may salang ti sumbat na, kung na dyan, sayang nga, my thought is higher than your thought, my ways is higher than your ways. Agbar kayo so na. So, well, putput na una, di tayo marukot iti kinaimbag ti Apo, di tayo marukot iti kinaman nakabalin na. Nung kuna na pa Deuteronomy 29 na verse 29 mutlaang hindi may kaduang pasat nga kunana jay all the secret things belongs to God. Ami nga kalimot may pailangon nun ni Apo lang iti makakamo. So padaydayo ti Apo ana. Alawan nagpintas ti tiyempo na nagpintas mo iti panagtakkel dagiti pamati tayo, nagkakatwa tayo, kas panagtakto dagiti mulmula. Amen. So, naapo Diyos isuna, iti talaga nga mang bendisyon. Amen. Dagiti nagbendisyonan ko na naman ti Amen. 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 Alam, tatay amin ka na bendisyon. Alam, intay nga ro Diyos sa uti Apo. Iti napalabas nga lawas, intay nga ro na discuss jay kung na tayo nga panagsagana, kung na tayo sa ideya na. Di panagsagana, panagururay, uno, jay, maipapanti pagsilawan, iso di sa uti Apo, iso di aramatan tayo, di panagsagana tayo, panagururay tayo. Itatakakabsat, nakita nga, iti panagbasbasak, iti nga bersikulo, iti panagsagana, kat napatagpunay, ta, amu tayo, kun mamati tayo, iti Apo, kat asidigan. Kat ijay Lucas 12, ano dyan, versikulo 35 ingana iti 40. Kitaan tayo kakabsat, madaydayaw iti Apo. Lucas, intay di Lucas 12 35 ingana iti 40. Intay nga nagbasaan sa tayo agkararag ay iti kakabsat. Kunana ditoy masapul as isasagana kayo lanta iti ure anyaman ang pasama. Kat sigagangat dagiti pagsilawan nyo. Akas kadagiti adipen amang paspasungat iti among da anapan nakibuda. No sumangpat kat agtugtog kuno agtugtog kuno pukaw kuno na ipakdaan na sa samput na. Nasa uli ti kakabsat. Dagdagusan da nga ilukat tiri daw.
Anyama na ragsak, anyan aragsak dagiti kakasta ang adipon asiririing ken si sasagana masangputan ti among da. Ibagak kada kayo agkawas to iti pagserbi. Pagtugawon lang to ida iti panganan, ket serbyan lang to ida. Pintas na. Anya na ragsak da numasangputan da ida asi sasagana. Uray no sumangput da iti tinga ti rabii, wano na nadladaw pay. Amun nyo daytoy, no amu ti ama, ti pamilya ti oras nga yaay ti mananakaw, di na itulo kasilket ti mananakaw ti balay na. Kastamot kada kayo, masapol asi sasagana kayo latta, taumay to ti anak ti tao, ti oras sa diyo impagano. Ti Apo Diyos, ket bendisyonan na ti sa una itata ng aldaw. Wen kakabsat inikat ti paulo na kastoy. Panagsagana, panagsipot, kuno iti panagururay. Na iso na. Nagsagsagana ka, agsipot ka, tadangarod ti ururayam. Okay. So makita tayo kabsat, alaan tayo di pinakaanag na dayto, tayo nubasahan tayo nga maulit-ulit. Alaan tayo dito. Uray pa ijay ngat-ngatun na. Dayto nga bersikulo kakabsat. Ijay ngat-ngatun na di bersikulo kuna na di 32 verse hanggang 34. Di kay agbuteng kuna na. Basit nga arban ko. Basit nga arban ko napilpili tayo kana di baga na basit nga arban na. Ta pagayatan ti amayo nga ited kada kayo ti pagaryan. Ilako yu ti amin na kukwayo ket ilimusyo ti paglakpan yu kadagiti napanglaw. Isaganan yu dagiti bagbagiyo kadagiti supot adi marunot ket kadagiti di mapukaw at tinabaknang sa dilangit. Ta sadyay saan nga matakaw ket saan mabuot. Tano sa dino ti ayan ti gameng yu at damat sadyay ti puso. Where is your treasure is, there is your heart. Diyan na. So dito kakabsat, kitaan tayo. Manipod da ito nga versikulo nga naudi tayo nga imbasa. Sinurusuruan na tayo ni Apo Diyos nga datayo kakabsat. Kat da masapo ti pagpuunan tayo kuma kadagiti banbanag nga awan iti patinggana unuhang nga marunot. Haan nga kalawangan saan nga mabuot. Mabali nga ana dagiti banbanag saan nga marunot, saan nga mabuot, saan nga kalawangan, saan nga kanon iti ipos, saan nga kanon iti bukbok. Dagiti kakabsat dagiti ugali tayo may sa dayto yun. Ammo tayo nga nadaan tayo ti biag nagnanayon, ngem may sa jay ugali tayo no kasano tayo. No di relasyon tayo ti Apo. Kasano ti ugaling di relasyon mo ti Apo? Kuna na diya, how could you explain that you have a relationship with the Lord? Kuna na diya, no, that sumbat ka. Kasano nga ilawlawag no da relasyon mo ti Apo? Masapol nga amum isuna iti na unupay. Hang mumabalin nga ang kay mabaling ang patakder iti maysa nga relasyon no hang kay agam ammo nga nasayaan. Kastamot kakabsat. No kayat tayo ti pagpunan tayo dagiti banbanag nga saan nga mapukaw. Ket masapul met nga ada relasyon tayo iti Apo. Tatata nga relasyon tayo masapul amon tayo nga naimbag iti Dios. Ada dagiti pagayatan na, ada dagiti dinamot ti kayat, addamot dagiti kayat na nga sa udi diyan, no maamuam nagpirpirmi iti Apo, ammo dagiti kayat na. Investment ko diyan, pagpuunan tayo kung makakabsat dagiti banbanag nga saan nga marunot, saan nga mabuot. Okay. May kadwa ko na di kabsat, masapong agsagana tayo ko na. Irugi tayon. Irugi tayon. Diyay masakbayan tayo nga awan patinggana. Amo no. Kitaan tayo na. No kayat mo nga irugin. Ana. Iti adi masakbayam nga amo nga awan patinggana. Kasla kumay di biyag nga ganayon. Ana. Ala dayto nga talaga dayto ti ilustrasyon nga papanan na.
No kayat mo ti madaan ti biyag na nayon agsagana kaan. Amen. It is the beginning. Today is the beginning. Kunana dyan, nga agree kan. Tapno kasta, dahil ito eternal future, kat magunod mo. Iti pa nagsagana kapsat kat naala tayo mo idin, nga ado dagiti i-prepare tayo, no isagana tayo, naadal tayo dagitan te kapsat. Ana, naadal tayo, di pa nagsagana idin. Nuhan ko pa'y nga, nuhan nyo pa'y nga nalipatan, uray naladaw, nasapa man ti sa sangkot iti nubyo, kat amo tayo taad dati panggap na dayda. Dati may kadwa. Be ready for the beginning of this eternal future. May katlo ka kamsat, iti tiyempo kat di tayo amo. Kat sumangkot in any moment ko na uraan niya nga uras rabi iman, tingaman ti aldaw, tingaman ti rami, pagsapa man, iso kakabsat, ti tiyempo, kat di tayo amo, iso nga uraan niya nga kanito, agsagana tayo. May kapat kuna na dya, iti ay nakakabsat, kat unexpected by many, haanlaang nga datayo kakabsat nga, agsirsirbiken kwa na. Haanlaang nga datayo, uray pay kakabsat, dagiti saan na makamamuken kwa na, ado, dagiti kuna na handa ekspektaran, ti ay na, uno, ang mapakadaan, ti ay na ti kayat nang saon. His coming is unexpected by many. Ure adda kaditan, unexpected, hamo mapakadaan. Iso nagpintas kabsat jay kun kuna tayo nga agsagana. Panagsagana, panagsipot, iso ti panagururay tayo. Katiba udi ko na natin kabsat, kabukulan dahil ito adal tayo ko natin. Great blessing for those of us, kada tayo, us, kuna na dyan, who are waiting and ready for His return. There is a great blessing. Adati nagdaktulan unay nga bendisyon. Nagdaktulan unay dahil ito nga saan tayo mailawlawag, saan tayo nga you cannot contain it nga kuna iti English kakabsat. Amen. Hamu maarakop, di mo marukod, hamu mapanunot mo kasano kadakkel dahil ito nga bendisyon. Taglaplapusanan ni Apo Diyos ito lang di makamuso. Nagpintas ko na inik ka na tinamnama because there is a great blessing for those ko na who are waiting and ready for His return. Great blessing. Okay, anatikos na nga, ti pa nag-uray tayo, amoy kakabsat, ti pa nag-uray. Ayatin kapsat, adamot na gitay negative cause na namin. Dagiti ti mga mo, kung matibaga nga, everything will be positive, everything will be okay, everything will be alright. Adamot dagiti negative na, wala dagiti, kung na tayo nga, marik na tayo. Umuna, ibaga tayo man no, agururay ka, kas pangariga na ada na basang ilustrasyon. Iti may isang agururay, no dadtumakot, ano kaya? Lalo di tungtungan nyo, imbaga na itungtungan nyo, kat, ibaga alas pangarigan lang, alas 2 ko na kumana. At yung ilustrasyon lang, no alas 2 ko na nakagururay, amo may isa na dyan, dislike na dayjay. Sang kabagana alas 2 sa ambot gayam na tulog. At iti may salaon nga attitude tayo, uno feelings tayo, iti pa nag-uuray. Hamu kayat, dikit din. Uray nagsalita, hamu kayat. Okay. May kadwa, makasusurun ko natin, it's annoying ko natin, awang matan. Tayo pa ito, lalo nagtututo, no saan nabara, napudot, ana. No saan, may isang iti pag-uurayan. Annoying ko na namot ti English, no, ti Ilocano mo tayo, di ko na, nakasursurun ko na lang sa dyan. Makapasurun ko na naman. So, number 3, nga, cause and feelings, di pa nag-uuray ka kabsat, upset, ano di, upset, medyo makangungat ka na. Pag napagna ka, medyo dapat lagi maparnway no ka nga ka na. Murmuring. Salita. Bagang nagpuntog-tunod, dito maturong na nasapay, so kastoy, siguro nagbayang ng grupo, no saan, di ko lang amin, siguro di man telepono. Ado, nagiti rason. Nagiti lang, kakabsat ko, nagiti, hanggang mga major, minor lang na ito, okay? Unease, no ko na mo, di alo si Isan. Di ba nakal na? Hindi na mo ti ko na, habang uray man ka,
Kabayatan uray man ka kasta man pwede ito kunta alus si isen ka. Dagiti kakabsat. Dagiti laon kakabsat ket maala tayo nga tirit na tayo iti panagururay. Ngem nagdakkel iti maitulong na iti panagsagana tayo. Amen. Hallelujah. Nagdakkel ti maitulong na. Anak ada talo kakabsat. Kuna to. Ada ti talo nga kababalin iti maysa kuno siya at nagururay. Di nakita ang kasta ti English na. The 3 characteristics of a good waiter. Waiter. Wait. Anaawag mo na dyan gururay? Waiter. Waiter. Iti gayang tinangalan dati termino nga waiter no dito server. Oh, serbi. Tagururay di tao no anak ti orderam. Isu nga waiter. Aday waiter mo iso agi baunting ka. Pangkamangan iti restaurant. Iti Uy, orayan gayang na. isu gayang nga waiter Orayan na. ta agururay gayam. No anati ipasirbin ken kuana nga agpaay ken ka. Amen. Isu waiter. Agiti waiter, at damot iti mariknada nga dida kayat mo ka. Awan mo't kostyumeran. No saan, masursurun da tagtak-takdir da. Awan mo't iti umay mangibaw kinata. Awan mo't nga rod. Upset da. No mapaglakwan da, di awan nga rod. Mati. Ngun, mabaling nga tip, mabaling nga sweldo, awan ti kanayunan. Anis da. Pag di mo kita waiter no, pag napagnada anata, tatlo di ka makaturog. So, the idea kababalin iti maysa nga waiter described by the Lord ket nang umuna, there is a preparation. Panagsagana. Preparation means be dressed ready. Ibaga tayo, the preparation here, it's explained that be dressed ready. Kasi ito kayo nasa ulo. No, be dressed ready. Kung nada ka na tayo kapsat, among naka-ready ka. Ready ka nga sumangot pagtrabahuan. No, ready ka nga lumaban. Itakin mo na. Itakin mo. Itakin mo. Ilis mo. Sleeve na na. Okay. Sapay tayo itakin. Kung na a person you cannot identify if that person is ready or not. No adapay lang agkayab ijay. Samo na. Tadi pinagkayab ti isu ti makatubeng. Ijay preparation na. No ibagatay nga inlisnan nakaririn. Intak-inan awanen iti makatubeng no makaisturbo iti panagsilbi na. Kasta mo kada tayo kabsat, no? Dapat na kita kayab mo, tapanunot tayo, mang sasairo, no, mang gulo-gulo, kakabsat. Masapul nga itakin mo, kaya nasawan, kakabsat, idulin mo. Ta isupay nga makatubang, isupay nga makaisturbo, iti pa nagprepara tayo, kakabsat. Masapul pa, kakabsat, nagiti, at idag nga ima tayo, tibado tayo, i-roll mo, tapno kasta, ti pa nagtrabaho, awanan, tadi pa isu nga pasalsali, kaya nasa uni dyan, ikatumon na kiti makasalsalita ima mo na agdayaw ka ti ako, ingati mo ta ima mo na dapat na amoy nga minado na kiti adu nga sali mo, ari mo kutong tim ima. Agdayaw ka ti ako, madamdaman, I worship you. Sing-sing mo mga. Kunam ka. Agkakasti mo kiti puro siya. Supay. Kasano ka nga ron tatagam sa ay kunakon ang adayjit ko mga raise your hand to the Lord kunadagat ikaskasti mo di sango mo takaabay mo tatagiti ang sing-sing mo both hands ay supay mo tigat atin kaabay mo kunanam si puta ay kat nagita kakabsat ti distraction, ti preparation of sa ala nila ito, no? Sapay ko hanga dakas, no? Ado dagiti kamot, ang ganyo mo, ingana punga-punga, ano kailangan? Untay ko na, kung sapay ko kang naiso, iti distraction, no makatubang, iti panagdayo mo, kung pinag-prepare mo,
iti isasangom iti apo wenno iti isasangkot na. Amen. Real thing. May kadwa kabsat, that second characteristic of a good waiter. Waiter? Diba? Can you make me, what's your order? Okay, order. Maintenance. Kita tayo. Dapat, ti maintenance sister, no, dapat high blood mo, dapat tag-maintain ka. Ado mo, dagiti kayo na sa unti maintenance. Dahil ito kabsat, no maintenance ko na nakabsat, talaga nga, all the way, kanayon nga adda. Adda, no maintenance ko, hanamot ko na dito nga, sometimes, okay. Keep your lamps burning, okay. No, kinunanat ti kakabsat, nakita tayo katena. Masapula si sagana kayo latta, taura niya, ama pasama, kat si gagangat, dagiti pagsilawan nyo. Si sasagana kayo latta, hanga, basta, hanakinon ti basta. Basta da silaw ko, hanakinon. Latta, si sagana kayo latta, means always. Kan kanayon, kuna na to. Nung maintenance ko na nakabsat, no awang maintenance mo, no adati, marikrik na, anya iti, pagtumpalan na. Mabalin, nga saan nga, napintas sa luntak mo. Kat jay pagsilawan kakabsat, hanmutan, awmutan, sa mga sigagangat, dagiti pagsilawan na. Kahit na nga saon, no maintenance, kanayon nga at dakuma, iti panagan, anos tayo, panagiturod, dayta iti, kayat iti apo. Di pa nagurukuray kabsat, kat adda, iti dakula panagan, anos na. Iti pa nagsagana kakabsat, adda ti dakula panagan, anos na. Iti pa nagsipot kakabsat, adda ti panagan, anos na. Iso na yung bag, ti pinag-maintenance tayo kumakabsat, kat iso day jay, kanayon kumang, adda ti sigod na, adda ti apoy na, iti pagsilawan tayo, tapno kasta, day di pa panagiturod tayo, panagan-anos tayo, kat agtaginayon. Anan tibiyag mo, no awan, iti apoy tapag sila mo. Makita pa'y kadi, iti kinaanos mo. Makita pa'y kadi, iti kinaturod mo. Makita pa'y kadi, iti kinatibkir mo. Haanin, awanin. Agtalinad ko makakabsat, nagsilaw, dagiti pagsilawan tayo. May katlo kakabsat, expectation ko na natin. Like a man waiting for their master. Yay, anak. Akas kadagiti adipon amang paspasungat iti among daan na panakibuda. So, kunana ay adipan. Igna makidaya na. Wen amo. Tata sumangputak to. Wen amo. Anamot imbaga iti oras, tadi mo nag-text. Di namot imbaga iti no dati lubanan na uno awan. Ijay kakabsat makita iti kinaanos mo. Kunana wen amo. Napan nakibuda. Basta ti amo ni adipon na napan nakibuda. Babaya mo. So, no sumangpet kunana ket agtugtog kay nang sawon tay ko nakatay mabaling agtugtog kuno pukaw uno adayo pay lang at agtaol iti ason ngem sisisipot isuna dagdagusen na nga ilokat diri daw expectation amuna nga sumangpet ni amuna sapay tadagdagusen na nga ilokat itiri daw because he is very devoted servant. Kas tatay mo't kakabsat, no umay ni Apo, agtuktok kadagiti ridaw ti puso tayo. Kada tayo, dagiti devoted servant na aliston tayo nga lupatanin ti ridaw ti puso tayo. Pastrikan tayo. Isuna. Han na kinuna jay nga sika iti bridesmaid ko, but kunana jay. Gapo kay suna at may nga dipon ijay kakabsat
nakita na nga adda iti magunod na iti pinagunuray na it is a great, profitable, and delightful in his heart. Profitable ko na hanggang naungtan, dinayaw ti amo, delightful, naragsakan. Anya naragsak, dagiti kakasta nga adipon na siririing kun si sasagana, amasangputan ti among da. Both side, ket naragsak da. Pwede naragsak da, ang pwede nagananos ni adipon, ng oray ni among da, because they have a good relationship. That is the best. No, dati napintas nga relasyon tayo iti apo. No umay hanggang mapay suna sika nga mismo saan ka mapay. There is a great profitable kunana di kakabsat at the profits mo at the magunod mo. Kun addamot iti ragsak, delightful. Amoy delightful na is strong term pay ngum joyful. No delightful kunana di kakabsat maayo marayrayo unay ti puso na. At da ti ragsaken no nay ayo pay narayrayo pay di puso iti apo. Madaydayaw iti apo. Iti verse 37 kan 38 kunana ti kakabsat anya naragsak dagiti kakasta nga dipon na siririing kun si sasagana amasangputan ti among da. Ibagak kada kayo. Ikawusto iti pagserbi. Pagtugawan to ida iti panganan ket pagsirbyan nanto ida. Ito yung kakabsa, kitaan tayo, there is a promised blessing. A promised blessing. Anya naragsak da, numasangputan da ida si sagana, ura no sumangput titinga. Tirabi, wano naladladaw pay. Naladladaw pay. Amoy, di tayo lang amo no, da pasarabo na. Okay? That is one of the profitable. Hamong nga ninamnama. Ti among sumangput lang ni amo mo. Kat maragsakan at dapay gayam that there is a promised blessing and there is a great blessing that you don't expect because the Lord is good. And kaya nakasurprisahan niya amo Diyos kat naglay nga mga surpresa na. Kasla tinapasama ka na tayo. Ang pwede amutay ka di kat gumong tayo lang, di tayo amugayam, at dagayam na pinpintas pa, nga isagsagana ni Apo. Amen. Manipod di puso na nga ipaay na kada tayo. Amen. Doble-doble nga kagalakan, doble-doble nga karagsa. There is a great, unexpected blessing that comes from the Lord. Basi lang kini Apo deta, kanya tayo ko, great blessing. So, what is our role as a server or a waiter? Okay, ano ti role tayo nga rod? Kung ano ti kakabsat, serving is an honorable task. Kupay sumata na, malagip mo natin, hindi nagbabarbecue tayo kasi silbyan na tayo ni Sister Lingling na. Mang pamana, hindi, mang gaumana, tapos silbyan na. Apo, it's an honorable task. Honorable task ko na nagikabsat no thank you, nag-thank you ka lang kaday di tao, nagyaman ka lang, tapos tiniksampay, among sister, ay na, maragsakan na kunay, tauray nabsuga ko, ng pag natitunggod dalikin lang ko, nung tinilmong ko pa lang, gaputi ragsak ko. Honorable task, they honor you. Luke 22 verse 27, serving is an honorable task. And another rule of a server or a waiter, leading is not a contradiction to not serving, but a form of serving. Leading, no sikat imang idada, ulo ko na dyan nga, agsilbi no, mang sirbi, it's a form of serving, kanang sa word. It's not a matter of, Shakti leader. Shakti kayo, tagapanguna yung Shakti mang idada, ulo kada kayo. Serve me, please. I'm the leader. Serve me, please. Cook with ice, please. It's a form of serving. It's not contradiction.
Kaya nasa awon, haang nga may kaniwas. Kung ano, uray pa leader ka, nagsirsirbi ka, haang nga may kaniwas ka dito titulom. Yeah. Yeah. Awan, haang nga mapiktaran ka titulom, uray si ka, kakangatuang ka, superior ka. Amen. Director. Oh, direktor ka, kangatuang ka, sirbiyan na, ay. Itag ko amin king ka. Director ako na. Serving, it's an honorable task. Leading is not a contradiction to serving, but a form of serving. So, naglagi pun tayo na. Saan tayo kumatungtinglan, di titulo tayo. Tayo ko na ako nga, Amen. dapat ipakas di na no ka. Amen. Atay man kwa, kapi nga dati caramel na. Di ka pinaipibus na datasamo, mag-order ka man eh. Kung at leader nga ron ko. Director. So, saan ko mapagsat? Even Jesus serves during His day. The first coming of our Lord Jesus Christ, di kide, pinagsirbiyan na. Nagsirsirbi. Marigrigat man, nabaknang man, di adal man, awan man nagadalan na imay ni Apo Jesus nga nagsirbi. Anak ti ko nanay di, the servant came to serve. He is the servant. Dakantang kas diyan na. Yeah. Servant. Art of servant. So kas jay kakabsat. Ito nung may kadungay umay na tayo man Serbianan. Amen. Mamin ano na tayo nga Serbian. Idi punganay, Serbian na tayo, idi datoy, tinirbian na tayo, pero sumangkot Serbian na tayo manan. Hanem baga, I am your Lord. Now, it's my time to serve me. Hana kinong ko na. Agsubli ka kabsat. Agsublin to manin. Tumay na tayo Serbian. Takas taunay ti ka. Kadakto ti panagayat na kanya tayo. That ni Jesus ko na Jesus servants will no longer be servants but friend. I am a friend of God. Tatayong agsisilbikin ko na hana tayo inayaban, unuhan na tayo inawagan nga servidora, adipan, waiter, waitress, no dikit di friend. Amen. So, are you a friend of God? Amen. Amen. Okay, maudi ka kabsat. Manipod di 39 verse 40. Amun nyo daytoy. No amut ti ama, ti pamilya, ti oras nga yaay, ti mananakaw. Di na itulok asal ka ti mananakaw, ti balay na. Kastamot ka na kayo, masapula si sasagana kayo lata. Taumay to ti anak ti hapo, ti oras adiyo, ipagpagarop. Dati dua ditoy. Jay, ama ti pamilya, kanji mananakaw. Tata, di ama ti pamilya, kitaan tayo. Di ama ti pamilya, kuna na dito'y kakabsat, kat na kampante, awan problema na, safety, kuna ma. Kat no amo na ti oras nga umay, nga iya ay ti mananakaw, di na itulog, kasir ka ti mananakaw, ti balay na. Sapay, ngamin ni mananakaw, amoy dala na dagiti valuable inside the house. Handa may takawon lang gaputi taraon, makan. Jay valuable ti ala na kastamat niya po tayo nga Hesus Kristo. No, iti maysa nga tao. Kat saan nga nakasagana, umay to ni Apo. Umay ni Apo Jesus. Kat umay nanto dadaulan, dagiti valuable iti biyag mo, nga napatpatagan ng isuna. Yeah. Kayat mo kadi, umunan, dahil tabiyag mo nga intud na. Han ka nakasagana, ng umay gayam. Anyan to nga sakit itinako mo, anyan to nga garngarit-ngat tanipon mo. Anyan to nga ladingit mo, taalaan nan to, dagiti valuable, napatag, nga gamang mo, nga induldulin mo, nga isuda, dagiti karaman, iti panagbiag mo. No di mo kaya kastamot kada kayo, masapul nga si sasagana tayo. Si sasagana tayo lata, tayo mo na ko. Kaumay to ti anak ti hago, po ti oras, adiyo, ipagaro, lata, Amen. lata, always, si sasagana tayo lata. Encouragement, karitot iti tunggal may sa kakabsat.
masapo nga sisasagana tayo lata. Kad tumayton iti anak, iti tao. Isu na aputay nga Hesus Kristo. Iti oras nga di tayo ninamnama uno ipagpagaro. Ti ay na agtuktuk tumatlae, nuhang ka nakasagana, nuhang kagsipot, saan ka nagururay kenkwana, awan ti pa nagururay, amunto makita, amunto mauray, kat agbabawi kanto. Naudin to, nakita tayo kakabsat, too late to prepare, kurana di yung napalabas ng kwatay, naudin nga panagsagana, naudin nga panagsipot, naudin nga panagururay. It's too late to handle unexpected circumstances. So right now, if you want God to fix your life and to restore the relationship between you and the Lord, be prepared. Don't wait until the door of salvation ti ruanga iti pan nakaisalakan ket agrikod. Wen kakabsat dayto iti mabalin na nga maibingay ti kabsat niyo. Dayto iti mensahe iti biag itunggal maysa. Matiak adda iti mapilot yo uno adda latta iti may talimeng kada iti puso yo ket iti panunot yo dayto nga mensahe iti Apo. Daydayo ti Apo. Hallelujah. Ket sakbay tayo nga rod siraan ti aramid tayo kapsat ket ayabak pa ni Pastor James no dapat ti mainayon na ken may kararagan na dagiti saan pa nga namati saan pa nga imawat kinaputay nga Hesus Kristo maidalan kayo. Daydayo iti Apo imbangal daw tayo kapsat. Pastor James. Giyaman tayo, giyaman kami. Sister Analet, ibak na ng mensahe, yung ka na ipingay. Pendesyon ng tiapo. Effort. Exam na nagsagsagana. Kaya, sabay nga mapantay iti panagsara ng kararag. Makantantot iti toxology. 1. Ito nga mensahe ka nagpapatag nga palagip hanlaing nga kadagiti saan pay nga naikural ti bibiyagda iti saklang minulamisaan ti Apo ngim uray kadagiti kakabsat nga kaslakan tayo nga nakamamuti Apo importansya nagbabagas iti puntos nga na-share ti may isang kakabsat ket amok nga napabilid nga pabaknang tayo. Amen. Ket umuna kadagi jay sampay nga naisalakan. Mabalin nga sumurot kayo ti panagkararag. Ket no inyaman ti kasasaad yu ita. Hampay nga aumbay na nga namnama ti biagyo. Makita yung awan ti namnama, awan direction ti biagyo. Ket mga ibaga kada kayo. Nyaman ti sasaadin nyo, nyaman ti kinawanin namnama ti biagyo kakabsat. Daan kayo man iti bisyo, wenno panangkita yo kat kasla, hang kayo nga maikari. Kaya't kung ibaga kada kayo nga dagitin ima ti Apo nakadippa ket orayan na ti papanniw kan kuana. Mabalin nyo ti magipagdumog kanya ket sumurot kayo ti panagkararag. Amami nga nailangitan, itangal daw, giyaman kami ti mensahe, ti biyag ngayon kami namigan. Bigbigay, kamay sa ako managbasol, ket masapod ko ti panakaisalakan. Awaten ka, Apo Jesus, itay tingal daw, nalusam ti biyag ko, ket sikat ti agtalinaet, kinagari ti biyag ko. Awaten ka kas Diyos, ket mangisalakan ti biyag ko. Pinagin ni Jesus. Amen. Kantain tayo ti doxology. Ti
ipasol sa malubungan, kati panangikadwa, panangikalaysa, panangidalan, panangliliwa, ti Santong Espiritu, so umati, mataginayon, taeng kada tayo, agpapan, kita awating ka na. Amen. Pag